Maya payabak po kaya kayungan. Kingaldo iti pagmasusya na ng Santa Iglesia, ingka pigaganakan kang San Sebastian, martir, at kang San Fabian, Papa at martir. Kambe na po din kaya katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala naman po din makatuking intentions. Ingka pasalamatan na po Diseli Francisco Seller and family, Catholic Women's League, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Ison, Mayor Rudencio and Mrs. Daisy Gonzalez. Kapasalamatan na naman din magmasusi, King Aldodang Kebaitan, the Reverend Father Elmer Magat, Ryan Pinlac, 96th birthday ng Rosario Chayong Roque. Special intention, Dietz Anita David and family, Engineer Jesus Punsalan, Paul P. Lau, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Gemma Lumba. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Feli Ortega, Antonio Valencia, Megan Centeno, Felipe Pajardo, Mark Dick Liner Bayani, Elmi Ronquillo, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Bianca Marie Santiago, Michael Alfaro, Sidney Obenario, Florencia Mercado, Jesusa Henson Guzman, Aida Ocampo. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Desel, Domingo Junior, Alfredo Sr., Father Aristotle, Bernardito, Angelita, Barbara Angel, George, Siriaco, Lydia, Enelito, Luisa, Antonio, Pastor, Ernesto, Fernando, Father Federico, Edgar, Ricardo, Demetria, at King 90s dari Jesus at Jeronima at ding maldang kaladwa King Purgatorio.
Kinagining impampo ng anak ang panimba ng Espiritu. Amen. Ang grasya ni Ginutang Jesucristo, ang lugutan ng Diyos, ating pamakyapin ng Banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, may payaba, kay kaingan po. At adwan na po rin magpiestang ini, pareho lang martir, San Fabian, ang papapuy San Sebastian. Baka nitabi tayong pangapagmasusyan,